Sihloko sanamuhla ukhiye. Qalaleni emakhaya nifike nomlayezo ohlelweni vuka unganalala. Kwenzakalani ngokhiye? Ake ngiqale nje la. Yebafowethu, ngiyamsaba umuntu othembele amandla womunye umuntu ukuthi aphumelele. Ngoba lowo muntu loyo usuke senkingeni enkulu kakhulu. Kusho ukuthi makuhluleka lo yamuntu naye uhlulekile. Ake ngiyiphinde lento bafowethu. Ngiyakwesaba wena othembele ukhiye ophethwe ngomunye umuntu ukuthi akuvulele, ngoba mayengavulanga lowo muntu kusho ukuthi wena usenkingeni. Asiyibukeke lento bafethu ukuze ingasali. Nansi indaba la ikhona khona bafethu. Uyabona kuyo yonke imisebenzi esiyisebenzayo siphethwe. Njengoba siphethwe, sonke siyafisa ukube semadlelweni ahlaza. Kodwa ayive ibhlungu lento yokuthi ukuze sifike emadlelweni ahlaza fanele sikhohlwe ngobuyithi sithemba abanye abantu ukuthi bazosivulela kumathuba wasenkampanini. Uyabona uma uphethwe yisupervisor, usaphethwe imanager, ukuze no ayingithi nje akasiqale la, uma ungumsebenzi normal general worker, uyabona ukuthi kunethuba lapha kufuneka isupervisor. Wena uthola ukuthi awunaso iskill sale yanto, une skill esinye wena esehlukile kunale yanto leyo kuthiwa iyavela, and le skill onaso sinakho konke okudingayo, sinemali yonke, hayi leya ngapha. Kodwa wena uvilaphe ukuthatha iresponsibility bese uthi wena hayi yazi indlela enqamlelayo, mina ngithembe imanager yami ukuthi yiyo ezongithatha ingifake lapha. Imanager yakho inepower, isupervisor yakho inepower, kodwa manje mina into engayifuni ukuthi uthembe bona ukuthi bazokuvulela mangabe kushoda isupervisor, kuyashoda isupervisor bese wena uthemba bona bazokuvulela ukuthi ungene, ngoba labantu abavulelwayo bayakhohlwa ngamathalente yabo. That's why ngibesaba ngizoma kule talent bafethu, ngoba italent libaluleke kakhulu empilweni. Ubona nje yonke imisebenzi esisebenzayo yimiqondo yabanye abantu. Thina yethu ivaleleka la ekuthenini sithi masifike endaweni zokusebenza sifike sibuke wona umsebenzi, sikhohlwe ithuba leli engikhulume ngalo, sibheka wona umsebenzi kuphela, sikhohlwe ithuba esilitholayo ukuthi ithuba engilitholile lokwenza imali ngapha malivusa ithalente lami. Sigcine sifuna ukuthi isupervisor yami makube yona engivulelayo, manager yami akube yona engivulelayo. What if lo muntu akakuvuleli? Uthola ukuthi wena ubhizi ufuna ukuba ngikhamisa ngithele, lo muntu avela ngathele emlonyeni wakho athele kwenye indawo, uzobe sewenza njani wena? Ake sivukeni bafethu, ake sivukeni bafethu, njengoba nje kukuhle kunje emhlabeni sisebenza kwenzeka yonke lento le. Abantu abeza nalemiqondo kwakungabantu nabo beza nalemiqondo esisebenzela phezukwayo. Nawe ake uvuso wakho umqondo phezukwalapho. Le mali oyithola ngapha vuso wakho umqondo. Ake ungatshengisi usupervisor ukuthi desperate kangakanani for it. Ake unganaza ake ungabonisi imanager yakho ukuthi desperate kangakanani ngama opportunities wenkampani. Ake usebenzise ithuba olinikwe inkampani lokusebenza ukuthi uvuse lokhu ngapha. Mabe kumikisa bethi ba isupervisor, hayi ngoba wena ucelile, abakumikise bona bethi ngenele interview, abakumikise bona bethi yiza ku management, hayi ukuthi wena uzimikise lapha, hayi ukuthi wena uzocela bona bakumikise lapha. Ake kube yiba bazobona lento ukuthi lo muntu ufanelekile ukuthi angenza so ngokwemisebenzi ayenzayo.
ayive ibuhlungu lento bafethu, ayive ibuhlungu lento bafethu. Mina ngaso sonke isikhathi I'm concerned about myself. Noma sengakhula kangakanani kodwa concern yami is about myself. Nawe ngiyafisa ukuthi concern yakho kube about yourself. Uyekele ukunakana nezinto ezizolokhu zikubangela umsindo. Uzopromotha umikiswe lapha noDimotho ubuye phansi, upromote umikiswe lapha Dimotho ubuye phansi. Yini indaba? Is because of ufocus kukhiye wabantu abawuphethe ngezandla ozokuncikisela. Hayi ngoba manje wena uye wafail ukwenza kanje, hayi sisibona ukuthi sikhampani asithathe iposition yethu, bayithatha iposition yabo. Yini indaba? Wena bowukade ubheke bona. That's why lento is painful. Sizozulwe nabo nawe, hayi ngeke niyabheda nina sokhuluma ngabo ngendlela okhuluma ngayo. Labo okhuluma kubo bayakuthwala futhi nabo bakunikisa back kulabo abantu. Yingakho ngithi mina bafethu ngiyamsaba umuntu othembele ukhiye okwabanye abantu, ngoba lowo muntu lowo manenga amathuba ukuthi awele phansi abhuquse. Sisohlelweni lapho sisho khona sithi vuka ungalalali, awuvuke manje lapho khona. Ake ungathembi izinto nje ongazazi ukuthi zakhandwa kanjani, zafika kuphi. Ake ungathembi leyo nto leyo ukuthi leyo company yayicreate ngubani. Ake uthande ithuba wena onikeziwe to create your own thing. Aniyeke ukuvila lapha bafethu, aniyeke ukulalalala. Ake nenze izinto okumele nizenze. Bantwana eniphuma esikolweni, forget about yonke lento lenicabanga emqondweni engasile. Ake nenze into right ukuze nizokhona ukuthi niphumelele empilweni zenu. Ngaphandle kwalokho bafethu nizostaka bafethu. Masukuthemba ukhiye, masukuthemba ukhiye, ungadini ngoba uzolimala ngaleso simo leso. Uzogcina wena sekukhala wena, uzogcina wena ungenakuthula ngaphakathi kwakho ngenxa ukuthi uyabona ukuthi lesikhathi uDimotho wena kufakwa omunye, lo ofakwayo ufakwa permanent ngoba unje sizenjani uthandwe yimanager. Lo hlobo lo manager lumthandile ukuthi lumfake, lumsuse kwenye, lumsusa la, lumsusa khona kwenye department, lumfake la ukuze kuzorana yonke into kahle. Uma wena kuukuthi wena ubuthembile kulokho yona, uzosafara emoyeni wakhe isikhathi eside. That's why ngithi uyabona uma uyikhululekele noma bangaletha umuntu osuka kuphi bethi yenza 1 2 3 1 2 3 na afika instruct ngendlela yenza nje ijob yakho clean. Talent lomuntu alifi esaphila, alifi talent lomuntu esaphila. So akekho futhi umuntu okuvimba mangabe wena the skill of leadership sikuwe. No one will stand kungamane kufa umuntu sekunokuthi ngakhona umuntu ongavimba wena endleleni yakho. That's why ngithi mina khululeka, vala umlomo wakho, focus, put your focus in a right way. Uyobona ukuthi kuyokwenzakalani phambili, kuyozenzakalela kona ukuthi ufinyelele lapho ufuna ufinyelela khona. Niyekele lokhu nizothanda nizolwa nize nibonise ngama actions ukuthi awusamthanda ubani wena ngoba nakho akakusupportanga ukuze kube njani. No, phuma lapho, focus to your talent. Ma ukuthi ifocus yakho ukuthi ube yisupervisor ube manager, behave, uzobona kuzozenzakalela kona. No one will stand on your way. Ula uzohamba khona kuyowa kwasani, kukhahleleke kwasani, as long ufikile lapha. Makubiza ukuthi kubosha umuntu angabosha, makubiza ukuthi kufa umuntu angafa, just ukuthi ufike lapha ngaphandle ukuthinta umuntu ngezandla zakho, ngaphandle ukuthi kwenzakala lokuthi nje kunomuntu omendleleni yakho. Hayi impela ngamane axoshwe emsebenzini ngoba wena lento esikuwe ye leadership yiyo ezobilwela ukuthi lo muntu makayithole le yanto le. Kodwa manje wena mawuzophika ukuthi ufuna ukhiye kubantu, uphoqo ukhiye kubantu, uthanda ukhiye abantu, uzongena enkingeni. Ake uthembe lokhiyo kuwe, ake uthembe lento oyiyo wena, uyithathe lokhiye leyo nto uyenze ukhiye, uzobona ukuthi uzophumelela kanjani endleleni yakho. Thina into istep oyosithatha sizokusupport, each step ozosithatha sizokusupport
angeke size sikuyekelele endleleni. Ngenxa yani ukwazile ukuyibamba, wakwazi ukuvuka, wakwazi ukwenza into right for yourself, into yokukhulula not into ezokuncekesela. Lead your life before you lead abanye abantu. Behave before abanye abantu behave kuwe. Respect before abanye abantu barespecte wena. Ngoba abanye bacabanga ukuthi ukuba yi-leader ukulwa nabantu. It's not ukulwa ngabantu. Usuke uhijacke into engeyona yakho. Lead by example. Yonke into izoba straight. Siyayikhulumela sona isilungu leso kuyisona esiza nomsebenzi. Lead by example. Nabanye walida nge-example, you lead yourself, and then mase sowunika ithuba uphinde futhi uleader abanye abantu kuzozenzakalela bona ukuthi babone ukuthi this is a leader. Lo muntu ufanelekile ukuthi abe yi-leader yethu. Abanye bawoze babangisane ngawo ukuthi hayi no akeze ngapha ngithi, abanye bethi akeze kule shift, abanye bethi akeze kule shift, ngoba besuke bebona labo ozobunikiswe kubo bashaya izandla ukuthi good sasamthola umuntu oright ozoba nathi ozosibonisa, ngoba is a leader lo muntu uyawazi umsebenzi. Yilento lena efunakalayo. So bafethu ke sisho njalo kohlelweni lapho sisho khona sithi vuka ungalalala. Asikhulumi nge-anger kodwa into esifisayo ukuthi uvuke emqondweni wakho ukwazi ukwenza into right. Lokhu ngisasho ngithi nina nisesikolweni ukube niyalalela, nina nizophuma nje esikolweni niyilalele lenkulumo le. Lenkulumo lezo ngoba zizonisiza maniphuma niyosebenza. Ningaziphumeli ukuthi niyokulwa nabantu, ningaphumeli ukuthi niyothemba okhiyabo abantu, kodwa niphumele ukuthi niyosebenza ukuze nivuse lokhu okulele kini. Sisohlelweni vuka ungalalali. Siyayivala la. Nisale kahle. Vuka ungalalali.